Pegang mic aja. Bismillah. A'udzubillahi. Coba ulang 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. 1 2 3. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Balas sekali lagi ya. Tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Jadi adik-adik, orang ini disuruh mengaji di acara pembukaan hari santri nanti. Nah, jadi harus menampilkan yang terbaik, jangan kaleng-kaleng ya. Oke, balas 1 2 3. Coba dong, 1 2 3. Satu, dua, tiga. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha
قل إن Coba, tunnya gimana? Innama 1, 2, 3. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي Qul innama 1, 2, 3. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي Itu barakahnya. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. 1, 2, 3. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي Ilai. Gak ada lagi yang lain. Ilai. Coba sekali lagi. 2, 2, 3. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 1, 2, 3. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي Enggak. Ilai. Enggak ada lagi yang lain. Nanti kalau yang lain nanti minta yang lain dia jawabnya minta yang lah. Ilai. 1, 2, 3. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي Ilai. Ya. Coba yuha ilai. Ya. يوحى Ilai. يوحى إلي Iya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yuha hanya masih datar. Yuha ilayya annama ilahu. Di ilayah itu dia agak memang ilahukum iladihu langsung angkat lahu wahid. Bisa? Tes 1, 2, 3. يوحى إلي أنما
Yuha ilaihi. Coba Ustaz aja sama Alfan dulu. 1, 2, 3. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nanti kepanjangan ya. Puasa sama kepanjangannya. Yuha ilayya annama ilahu. Yang timak juga. Nah, 1, 2, 3. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Biasa sampai ada panjang ini sedikit cuma. Panjang ya. Hanya 6 ya. An dengung ya. Ma lagi ya. Apa lagi? Hu. Coba yuhai. Satu, 2, 3. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nah, manya masih manya tadi itu jangan kelamaan. Iramanya nanti habis. Nah, habis 5. Qul yuha ilayya annama, langsung ma ilahukum ilahun wahid. Yuha ilayya, jangan ilai. Yuha ilayya annama. 1, 2, 3. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sekali lagi. Sama-sama kita 3-3. 1, 2, 3. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Masih ingat? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Coba dari qul. 1, 2, 3. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Balas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Terus lama apa kali? Faman kana yarju. Faman, mana kemana?
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. 1, 2, 3. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Belum dapat ya. Faman kana yarju. 1, 2, 3. Itu aja. فمن كان يرجو Dapat itu aja. Faman kana yarju. 1, 2, 3. فمن كان يرجو Juba boleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Coba 1, 2, 3. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Oke dulu ya. Tapi ingat namanya ya, nanti Ustaz lupa. فمن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. 1, 2, 3. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا. Coba. أحدا. أحدا. Itu aja ya. فمن يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Coba alfan dulu 1, 2, 3. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
Coba sekali lagi, tarik nafas. فليعمل عملا صالحا Jangan yo. Ya. فليعمل عملا. Mana tadi? فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barakah. 1, 2, 3. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kakak kayak santai aja. Alfan harus santai aja, Pak. Napasnya. 1, 2, 3. Coba Alfan aja. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Oke. Tarik napas ya. Sama-sama. 1, 2, 3. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Laqad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. لقد كان لكم في رسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 1, 2, 3. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم. 1, 2, 3. لقد كان لكم Kum.
Laqad kana lakum fi rasul. 1, 2, 3. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Bilanya jangan lambat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi jadi lain udah mulai ya. 1, 2, 3. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Iya, dapat kan? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kunis. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus balas 1, 2, 3. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Ini yang mana suaranya? Mana suaranya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. 1, 2, 3. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ayat itu panjang masih. Tak boleh cepat turun. Jangan cepat kali turun. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. 1, 2, 3. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Nggak bisa kan? Itu di kepala lagi. Tunnya nih gimana? Jadi apa? Ya. Yang payah mana biar gimana? Atau kita ubah aja. Ubah biasa aja mau. Yang lain bisa kan? Tidak antara pada berarti ini. كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Satu, dua, tiga. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sadaqallahul azim. Harus kompak juga yang mana namanya. Sadaqallahul azim. Ya, 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Azim ya. Allah, 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.